on a personal level na lang sir, na question sir diyan. When can you say oy unsay mo ang mga matrix sir when it comes to before nimo ma-assess na this is a good investment? Hmm, Um, okay. How would you know kung nindot ba ang isa ka investment? Ako ang perspective ana are three things. No? So first, i-check jud mo ang profile of the company that you're going to invest your money with. It may kitay kung sa stocks na siya, tanawon nimo profile sa company, unsa ba ilang basics, unsa ba kinsa ba ilang tag-iya, unsa ba ilang background. No? Just like anything else, you don't want to invest in something that you don't understand. No matter how profitable it may be. No? So kana siya, una, profile jud. Ikaduha, financials. Okay? So sa financials, especially sa, butan mo sa stocks or even businesses, sa REITs, the good thing about stock market and REITs is that public man gud ang ilang financial information. Meaning to say, makita nimo sa brokerage account nimo, makita nimo sa morningstar.com, TradingView, unsa ba imong mga resources na pwede mapuslan diha, Google and YouTube about their financials. Okay? Sa business naman, if you're going to invest in a business na kanang private, what you can do is kuhaon mo ilang financial statements, anawon mo ilang income statement nilang, cash flow na kamusta ang dagat before ka mag-invest sa kwarta. No? So ano nila siya guys? Maybe sa uban sa to, dili ta finance literate, dili ta accounting literate, or dili ta accountants by profession. How would we know kung gwapo ang financials of a particular company? Tama, good question. Ani lang, para dali ang tubag. Tanawan lang ninyo kung positive ba or negative. Mo lang. No? Question. Mo invest ba ka sa isa kumpanya na palugi? Dili. Mo invest ba ka sa isa kumpanya na mong ginansyado? Yes. O mo na siya. Mo na siyang logic. Kung makita ni mo na positive ang iyang finances, then go with it. Ako personally, dili ko ganahan mo invest based on potential. Lang. Dili ko ganahan mo invest based on potential lang. Okay? Because ang potential man good is highly subjective. While financials are highly objective. Klaro man good. Pag yung kaglugi ang kumpanya, lugi na. Masimo yung kagdako na sa potential, lugi. Ginansya. Ana. Okay? Muna ako, kasagaran sa akong mga investment portfolio, sa amo ang mga investment portfolio is based jud siya sa mga companies na okay ang panagat. Even ako'y friend ba niya, doon sa Samoa. Doon sa Samoa because na siya business, e-commerce, and kinahanglan nila og more supply. Ang ilahang problem is this, daghang kay demand ang ilahang product. But the problem is, wala siya enough capital to supply the demand. Therefore, it is a loss of opportunity because dili niya makater ang demand, sayang ang sales, sayang ang profit margin, unta. Just because kulang siya og capitalization. Makes sense. See? Now before, it makes sense ang murag logic kung sa iyang gusto mahitabo. Nagitan-aw na ko iyang financials. By, patanawa daw ko sa imuhang sales. Nimo, basically income statement. So gipakita niya ito. Kaning particular product, mao ni ang sales. Kaning particular product, mao ni siya ang COGS niya, cost of goods sold niya. No? Therefore, nakoy gross profit, nakoy operating expenses, just like rent, tao, blah, blah, blah. Then nakin net profit. Profitable man siya. In that one product lang. Napa siya ilain products na ginabaligya, pero katong particular product lang, ginansyado siya. So yan ako, okay, sige. Unsa may terms na to, sa kailangan nimo per exact amount, and then unsa imong terms when it comes to giving the money back. So na siya giving mo na terms, confidential na siya. Na siya giving mo na terms, okay, hatag ko kwarta sa iya ha, then kuhaon na namo or like kumbaga in cash na namo ang PDC next month. See? So, mo na siya ang thing. Like, you need to look at the financials of the company. Now, the reason why nakakita ko og potential is because it's backed up by financials. Dili lang potential. Okay? To give you an honest feedback, guys, to give you an honest, kumbaga, sabi tayo, experience, no? Sa tanan namo, when I say namo, together with my wife, sa tanan na